missionary adil masaklama anlak lo po a mi anlak ma chu kadil zelang titlat missionary ni nge tum arlerin heta se na hi December nili sangkhat zakwa sumruk pali khan bukpui khwa a alo pianga apa hi upathang ke maral te ania anu chu lal chhuami ani an unaw hi pariat mi pa pangale me chhia pathum ania a upalama changa chiara pangana ani apa upathang ke maral te hi Mizoram Sarkara pharmacist na thok ania khoshang shanga anom kwala bukpuya anom lain lalrin ngeta hi apianga kumsang khazakwa somsari pathuma anna chatak chelai chu bansanin missionary a in pe a Manipur mission field ta changsetakin anupui le afa tenen anlota munchang shanga atho nu in Sinot Mission Board Office achangin sangkha zakwa somkwa paruka a pension ta ani ki hi arlerin ngeta nupui kani a kabing chu zo than cheng ani a la pui ti in min ko mai thena arlerin ngeta nen hian kum sangkha zakwa somriat pakwa ti ra ganin neya fa pani kan neya ipale me chia ganin nei nu re lo te a missionary a in pe a amai ro chu missionary a po thokre man lovin hrisel lo na chi sang saina tlak bua ka ganin nei atanga kum thum na a min boral san le tameya Arlerin heta hian Thambal English School Ningthau konga primary akala Moirang Loktak Christian Model School a sangkha zakwa somriat pali khan metric HSLC apas ani kum sangkha zakwa somriat panga achangin vaifakona au nula arlalmal somi hena omin Shangbana College a PU class 11 azom le a henghunla hian chungkwa in harsanna antok na sahle an unaw zinga au paber.2 arlal mangaya lungdaya apu kandara hena omchu July ni somni pasari sangkha zakwa somsari pasari khan athia sena inha na bera u somtei po pancreatitis natna awangin September ni som pakhat sangkha zakwa somriat panga khan athivele tameya atlero lai huna hian harsat na le lungai na apal tlang na sahle ani heng harsan na awang hian apa po aizola transfer ania vaiva kona anum hlenta ani aizola chuan le khazir pa in mani in todel nan phei khok repair na te athoka kumsang khazakwa somriat pasari achanga sangkha zakwa somriat pariat khan madrasa advanced footwear technology azira chatakin pasa aizola lo chwale nu in KGP a athe angin in mangve a kumsang khazakwa somriat pakwa a elbethel harna khan pathiana hartharna changin missionary kalvenge tum tatlat mai ani kumsang khazakwa somriat pakwa February ni somhia zo than chingi lapui RC den kongale laldo vele tefanu upa arzo bela tunu vaivakonen reverend zeti sangkhuman a in tira fanu lalrin moile fapa arlarin sanga annei April sangkha zakwa somkwa a Sinot Mission Board in missionary tan an laveta a alom hle a ho mission norta tuipui bare center biala Sidon Mission School a thokchana an chungko aram term huna missionary an honom thei chu ahlim hle a missionary in thana program sia min ro pui taka thla anni kan pa hi rongbol nalama anno pante ta tanga rongbol na muna oman ni apa hi missionary ani bokka bangin hun sang sanga manipura te rongbol na muna an thina chu bang chuan rongbol na lam mai hian aril ro anne a chu wang chuan missionary a impact te po kha adu renga voi khatna chuan an labik laba avoi ni na an lata a amero chu ti lai chuan hrisel lo nein atla bua ka bangin anna po thok thale thei lovin aoma zai te to ka chutiang chuan harsatna chi sang apal tlanga ti chuan zai an to nuwa an dam vele deuh tin a thona mun tuipui bari a zai an to nu te chuan an dam le deuh nu in kan kal vele ta a chungkwa in kan fa te no sen ate jok phe chu thali po lapum lo ani a chuti lai chuan
ti chuan tha tampo kan lo om han lo ti in school no pangten sport an han deya chuta chuan anin khelna a umpire te an tang an tlan ha deuh kha apumna lo chwa le ta ti chuan tuipui bari center ani a chu chuanin apumnat awang khanin kan om na mun sidona po ron ho theilovin tuipui bari center thok tu te ina ti khan zan khat chu an ria puya ti chuan atu ka aizol lama kan tlan chhota a Lurtlang hospital a kan tlan chawa chumi kan chhoni chu sangkha zakwa somkwa pakhat February ni somni pariat ani a ti chuan Sinut hospital Lurtlang a thei tokin an thei top chain an han en kola anat na tak hi an shet chiang theilawa ril lam thalo ni ti chu an sia mai ro chu an be dong lawa doctor ten thei top chain an en kola amai ro chu kar ni kan om na chia mar ni som panga a anat na chu tuar zolovin min boral san ta a ama thlana a hian a inpek chan le atum dan hetiang hian a soi no panlaya mission field to omreng kan ni awangin ringlo te din hun chiang taka ka hriat awangin karil ruwa an omrenga ka ute ka pa rongbol na chunzom tura ka lobe sete an thizel boxia chu wangin ke unau zinga achak lo berle ano panglam ni maila missionaria kalvengi hi chulin ka sha chu lalpa min kauna ni in ka ngai bok ani ati athei anga rongbola in manla hian ngoi choi ang reng tak fiam thudu tak si ani thunga meite zia tar lanna drama an chana phei chuan atangkai hle ani general kom thiam tak ani bok arong bol na chu nuamatia aphur em boka ma se reipo atho ma in nat na khir tak mai a u somte nat na ang pancreatitis nat na bukhan atlak buak vele ta hlau maya Sinut hospital Lurtlanga admit ania apum apwara ana em boka doctor te po in ensho man te khop mai zai ani nuwa tlemin acha chawle deuh chu mission how to te po in cholri deuh turin antia ma se a school no pangte angai to em awangin dam korcher tak chungin atho na mun apan le ta a tharuk vel atho nuwa no pang sports abwai puina anatna alo chuak le a atho puiten aizola ron shwai chuakin Sinut hospital pan puile ania ma se anatna inzwal lam apan zela march ni sompanga sangkha zakwa somkwa pakhat darli le chanve a natno omto lo na huna lo ngak reng tu a utele arong bol saklal pa nena chatuana chol hadam turin akalta ani anat chung le a tho hun chung sim hian rongbol na a aril ru a pen sa em a ke ni nu fa ai ma in no pangte a tho na te angai sak zo kanyang ti tur khopin adam lo chunga an chong vai do poin an da tho na lam ringot a soi china thom no an pe khom kan ken khambi pe chumi pe tur chong chang te po chong vai na te po chu tiang ringot chu soya ke ni nu fa chu min ngai to thu hi a soi em lawani chu tiang khop chuanin rongbol na a ril ru a pe ti hi ke po in ka hre chiang em a ti chuanin cha thak mar thet hian aron tonga chiang em hian ke chu no sen thali la pot thali polat ling lo ka pa kan fano pangzok mi pa chu ka pom lai ni a ka ria pui thawa khumruwa ka te ka lo mut puya chuan min ron kai tho tira kabul abula ka wakala enge tinge harsat nei mi katia min mut san to chu chat thamei thei ka ni to atia chu tiang an se ngai lo idam le do na lom katia
mai ro chu anu loka ka taksa le kanun na hi lali swa ne na ka pe to boy na eng ma ka law lawang ka nei zong nen ke in pum pe ti ron cham chua ka ti chuanin voi khat a tho sho ka chuanin nge thi swal em po om lovin hi a chat thlata a ti chuanin mi ten min leina ta a voina po biak in le ina chutiang chuanin i tam takin ramthar lam sinut lam ramthar te po enge mozat anon kalesai pol te ko shanzai pol ne i chuan a voina hun po ro pui takin kan manga chumi pia lama ro khati chen lek hun rei lo te rongbol tu ti ve ti tham po ni lo khopin hun rei lo te chung rongbol na a chel chunga hetianga Christian Thalai Paul Vivocon Branston aminga aming dai lo na tora martar arlerin heta group in han ti te hi lom ti a ka ngai tua chian chuan a phu po ka ti lova kan phu lo ngoi a amero chu in choi moi na in lan tir theina sang ber ani ti ka sha a chu wang chuan ro pui ka ti a kan lom em a tu na chuan K3P te zara aning hi vai vokona ama shangai lo po in an shiat pha a ti hian K3P member lo ni to chuan aning hi an shezela chu wang chuan kan ngai hlu a kan lom em ani sena hian athi don chepa ka taksa le kanun na hi lali swa ne na ka peto ti aron soi chwaka anu re lote ya alu athepheya I swa ne na akal tangal mai ani Vivocon ka ushanin ursun takin vuina program asyama inlama bialtu pastoral chairman ahun amanga biakina Reverend Lal Chwanliana Senior Executive Secretary in Avui ani missionary training tele Aizola missionary omten mitui tlachungin hla anrema Vivocon ka ushan po in Jerusalem ka inro pui ti hlaro pui takin an sa a vuitu mi pui antam hle a tichuan Vivocon thlan muala march ni sompanga sangkha zakwa somkwa pakhat laya thla liam anita ani athi thu an shatin school no pangten an uin an twar hle a an mitui an seng na sa hle ani zirna chau nilo infiam na lama ati phur thiam ema wanga an ui zale atwar chelzia an soina sa hle adam laya a bible chang du ber chu Philippi bungli changli lalpa chuan lom fo ro u ti hi ania aladu mai chu Christian labu number zanhi somni pathumna lalpan min mangai na chu ti kha ania athlang jing hle chin ani ome kumsang khazakwa sumkwa pali achang khan Vivocon branch K3P chuan group chen ming pakhata arlerin heta shadring na ni pa in an nge hlu zialan tirnan martar arlerin heta group tia anwa chu tun thleng hian an lamang ani senan akalsan afate pani po nula tlangwal ni to in Vivocona anu havin an oma apa upathang ke mapo kumsom komi ni in ala chak chle ani